Regional Parliamentary Sitting tiga biano gulu watiki dana ngwen ma bitete wanga matika te mekunu dana ngwen mati line. Yuba tiel mal kichwin dano tiema utumo matika koro en makiluoni Regional Parliamentary Sitting in Northern Uganda Magulu City tika hosting actually mero take opportunity enuni wakenene gine oneroni udutema dressing pero actually tens tima yubu kitma nano ken enjoy ping tia going on awinye churon beratie ma yubu tie don olo mero win lock padano magukati kede malugo tamgi ko men Regional Parliamentary Sitting in Mubirika undergrounds wachaki la diteni ma en constant tie kom lokom maka en wayele koro makikero ni peki tong makani dok jomone tie ngamente tiga neno ni dok gi ker peo da kom dano gitiga joko o makama etiyo gibipiri wakema etiyo kilela wayne gi parang ko la bo maka gi jo makitong makilanya mano kitiyo kimutaka kong winlock paladite tutual ya yum tutual ni anmatian luane Richard Uma wot palar ni anmatian ber ni anma yum tutual di bara me lo ma cho gwa bi ma ka ka lu du ni ne ni gian ma bi ke le kon ma na po pore no mera chung ni yam kalo ato bar ga kem ma we go jim ma di wa we ulu to dwan wa lo aneno kita parliament tiga biano dong bod wani kar pod tutual gi wan lutela tutual ma tian piano kansila LC5 LC3 me yar twin kara nyimilwa yar twin kara lu nyimro mo ken ma papat pingo ma ti me ya chuli dit pera ma wati non e lo jang mu boy wow tutwal kidong jen ma da ko don manyan a chuli ber ka ko lo kumaka pikitong yan so dear ma joni te me tikere ko mo ben dak mara lo kitika twenya wan tutwal lo kumaka yane wan ma mo wato en mo ngwaje kere gilel ke pire ni petiero yan manong gidwa du gen mama tek ful no mier wana no tek wa yeb ko ni maka wa kiya maka ya mol kampala ine an pangi ta tela ngoma wana tilanye kere keteni a wana ko etan ka ini wo pegi ker meter gi match wa ter wengi yan en yan wa ena maka so ka wati ko no me pegi tong yan no level man ma wana degni tie apo wa degni me wan po wa chamite tam kan tamane ka dire ma parliament ben pe bieno ka ngara twa raising dwan eno tiara nyim pegi joxe wa maka man bieno gi pire gi lela level man matiano ni atama pegi lo ma pol twal ya yom pe bieno ba parliament kan o lo chokwa ka bieno ne be bieno ma kele kon ci waneno ka bieno ben ti bieno mere mi cha ko lim dak ki kela nywa ye kum dano ci gana lo per ba me pore yo chung da ko me kum la nyer Alice kono mayen aki patong town council ya Gago district benente gulu kumu kama kiluni tax center mobiru kama te kwa gutimi mabe waya concern ne kun NY ni lo kombalelo karma jong kidon tongo makalan mier kenani kilo yema tek toile pianene is a serious concern la nyer Poyo, Lieutenant Chuli, Magan Giti Wako, Luong Anne Lanyero Alice, Abed Latin Magago,
gang watie yi patong char ma ki luo bar tiba amiro loko gi mo matitiri makwa ko loko machuli wan machalo kaka chuli ki pero ma wan wati neno ne pika choke madit ma bi beri gulu atama ni jami manok inu mier wakete choj wek lutela wani gen gu ket kama lengu lokiye wek wan wange jamni mono tiedo okka ko kwere kitia tich ye machalo ni di me achel wati nerne lokko mapa ngom me apa ne mono tini ni dongiti loke yegu okwere kendano to nero kineno gi mo magetimi ye bene pere wa winyo ni chek tie chek mono oke ya chuli kere gike kaka mokene kidong me ario lok me kara mo jong ti maraj kede bede kare wati nerne gujwe ke ento dano to mapol pinyo bi kwe matwale makar mo jong dong pagu bi duogo enu gin mokene ma miere wan wakere ma achuli miere go a mala go chak neno gin eni go chak tiye kidong mokene lok metongo maka ka neno keta ngom tikere ngom dong yat pere ye pi dong chwe mol kamo ki ken aluga ti mapol piene yat pe eto no pe wana chule yi wati tongo yen enuni meta ni umier ke bet pin wakinen jami eni twara chopeni ni ki jok ni kidong maraj loy lok me balalo ma jone ge beru kan lak kin pin wi ge bedo do dit pien ke gen ko gyo lok eni wabi timuni ni wan wa mer ni ngom ka chulu dong la dit ayo e Charles wayni hen MPs team ne giti ro nyar ne gilo parliament ene winya ni ulanya Gilbert me mor ne yeti ro to mo kane en kong de meti win ki ka on the grounds kun wayne ki kan ma en tie do hen wayne en meti bere ko pen jone la pen mo ma tegete ayo e Charles lo ko wor ko man ona yo e Charles ana nanon bino pachoni ni be pianne dui wana winya ke ini jone gi lokay Kampala tiga eto dong bien dong ko gudu kan city ni wek dong wan nena wanga bo winya be lok gi ko gal ke kera loko ko re pianne dui wana winya o ku jango an bana mera bere kila pen amera pengi inano na kera neno ka mera pengi o wenki loki makitika doko nene apengi on weng ngaro mo belogo dui a winmene a wol beto logo kono galma gene ma morni Gilbert bak bukanya Gilbert logo er jomo ken ni weng pe logo era mera win kong nung loki ki kan gen no logo wan mo e biun kan guru kan gen kong gul loki tenena piana pedong gen go bera no ena berong meo kui bala chien no meo wan wa bor ma lengi no kong wan neno lo win loki ope mane loka logo boriano me giki dano ma unge ma be chandano Felix Alturu eno chwalo duane ma kon wajania tira nte twale ene de kombalaro balaro must go le toa achole kenyeng luane Alturu amiaro mere wochune ya yompe biono pa parliament yene kar mo kar nge jwano beru ka ko ni lu me parliament me ko pegi logo pa chuli ki a lega chuli yo ko weng a chuli mi agago la mo kedgu noya gulu amoro umoro babino a lego ka fu pe yo pe chak yo pe woto ke pere ma megi bien ka neno la même me parliament ma megi ka logo pe ko ma megi wan ma chalo ka chuli watika mio machalo chiruni niero madong yu me parliament dong tum wano mero ni balelo be dong yabo war tege me dak kilo tuki tiana ngi do tuka balelo ke gitika bino ben ka enni ke an mere ko na weng me lo ka weng tieni balelo ma di pa walan alo me parliament ma me ko mer gute lo ka balelo chalo ge ma perte ka pu gute ma chalo ge na perte megi wa kor ke besen ne ndo tian wa ticket ki pete megi be dak pamero do megi no twala me kan ta ba kar besen ke no lo ko tiawa ana po ma te